Wengane zawethu impela sibona lapha uKing Bhakansha bese ethinti ke indaba ke enyakazise inkundla zokuxhumana ke abantu besifazane impela bekhala ke engawo ke ama video ke enzo Tamara phana ke ekasini lakhe lozokuxhumana loka TikTok. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ngicela uba ke engishiyele yona ke lenkulumo King Bhakanani ngenizwele. uTamara ngizothini naye ngokunjalo futhi naye into ecishe ifane nale yalapha eNanda. Umuntu mayengenwe uhlobo oluthile lomoya uyabo usebenzisekile loya mntwana loya ukuthi kube khona izinto azozikhuluma andinaye kuyena yedwa. Umehluko yena akahlangene nalabo abanye abakhuluma amaqiniso ahlukumeza amadoda. Umehluko bona abahlangene kanti eNanda iWest Gang yaba nomqondo wokuhlangana iseNanda isemlazi kuphi nakuphi bahlangana. uTamara yena uzezele yedwa. Ngiyakhumbula impela nje khona nje usise ngimaziyo mina khona la owayeyiphusha ngamandla lento prepared ngisho ukulwa amayeliswa ekwakuthiwa uMamthembu wayeprepared ngisho ukulwa. Ngiyamkhumbula nje ivithi kangiqala ukuyibona yakhe ethi ayikho indoda engavela isuke ingqoqoze umuntu wesifazane ngesibhamu ewesifazane engenzile lutho. Ngiyayikhumbula ivithi kaMamthembu and yayisensitive ngoba ngalezo zikhathi lezo kade abantu besilisa belimaza abantu besifazane yena wavele wangena mfethu from lapho wayikhuluma. Umehluko ke woMamthembu uTamara bona abahlangananga abakhuluma ilanguage kodwa mangathiwa abahlangana abantu besifazane bese bethi thina sithi amadoda siyawalwela ungabona ukuthi akuyena uTamara kuphela baningi umehluko abanye abakanakeki so lo usebenzisekile ukuthi athi qhu